idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tinte parang ibasa ti pagkasalitaan ni Virgin Apollo 1, tipudno nga agtawid. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tao may dakon alaen, dagiti tagad DSWD, dagiti Social Welfare Officer. Di balay manunemi nga nakamayan sayagan, day di mama. Kanay di pa naka-aksident deda, kanay di papa. Kar aksident manunemi, natay dang agpadpada, da mama, ken ni papa. Iso na lang manunemi, ta saan da nga nagabay anay mansayag. Ni mama nabati dito'y ayan da na Silvia nga pagtartarusan mi, pagigyanan mi. Idinto ni papa kat nahiya mansayag iti napintas kan dakkel abalayda. Abe kasta, umadak alaenin manong tanong sandak nga kayat nga alaen ti asawa, ti pudno nga asawa, di papaken, di kiti kakabsat ko iti ama, kat alaen dak iti bahay hampunan. Karadradwar ko manong name iti high school. Nagsangit ak manen. Tamalagib ko manen tinapasamak. Iti adnan puot ko manong name sapsapulo kon ti amak. Ngem ko na ni mama nga adalaeng dita. Makitak idin ti amak manong name kreduhanak idin. Ngem saan ngagpaot no may dito'y balay. Dito'y pagkasaraan mi. Wen manong, umanilahengen nga ginarakop da kini mama, sa dan tumapan iti kwarto, kalpasan na, rumwardan ton, kastaon iton tilingat da ngagpadpada. Arakupin naktumatin ni papa, sa naktumatin ikan ti kwartak nga lawans ko mapanagbasa. Manong nemi. Santo kalpasan na ket pumanaw tumatin ni papa. Rinogyak idin tinagsalutsud kini mama, apay akas jay. Apay nga saan ngagtalinayad ni papa. Dito ko nga namuhan manong, mesak lagayam nga anak itiruar, anak sa labas. Ni mama, ket other woman lahing ni papa. Adapod nung asawa ni papa, kan adaduha nga anak ti asawa na. Adaduha kakabsat ko iti ama. Nadadakil dan ta inunadangim siya, manong name. Nagraduar ka ng ti college, ti inauna. Idin to nagbasbasa pa lang ti college, iti inaudi. Karadrador ko lang iti high school, manong name. Idi imatendar ni papa. Iti pa nagraduar ko. Ken kastamatan iti pa nagpaalak, tanim papa tinaipaala. Iti ta makalagip da manong name. Inayaban ni papa ni mama ket naglugan da iti kutsena. Kalpasan na, agsublikam tumitlaeng kunada. Aging gabim takti damag manong, nga na-aksidente da, ket agpadpada da, nga on the spot nga natay. Kastaw na iti pa nagsangsangit ko manong name. Hawa sa kasto ti sitwasyon ko, sakit awanin ni mama, hawampahin ni papa. Sa tinong aroden ti papanak, awamat amok kakabagyak. Diyak met kapin ano name, natapagkaskasaraan me kini mama. Isong hedi, tamay mansahyak ni mama, sakti pagitadanda ti abuloy manong name. Iri, tahang kumat na kaya, iti panaka itabon na, nagtinulong manong name, iti
kakarumami ni barangay official. Kita naitabonan ni mama, adan makalawas ko ditoy, dan nana si ma, ket ko nana kanyak, ay kita sambat nga ron mabalimbalasan ko, ngagtalinad ka ditoy. Ta pangalaam nga ron ti pagbiag mo, pangalaam nga ron ti pagbayad mo, ti pagkaseraam. So nga, ibanda ka iti social welfare, ti DSWD, sudat makamukin kan. Manong nemi inimbestigar dak, dagiti tagas DSWD, kadimbaga ka, ano anya ti amok, nga may saklang anak ti labas, ni daddy mama, ket other woman, daddy papa, at apod no nga pamilya ni papa. Kung nakanyak ni Mrs. Valdez, manong name social welfare. Ibadas kaya nga ipan, iti ayan, ti pudno nga asawa ti amam, kaya hindi kiti kakabsat mo iti ama. No alaan ta kasi jay, di kat okay. Ngayon nung di ta kakayat, kas pagarikan, wano sa amo nga manusan. Agrepot ka lang ito pisinami, taipan na kanukan iti bayang punan. Wala nga man, asinot mawat kanyak nga mangampun, di ba, di kita bayang punan kat trumwardan no kas tagag kutuan ti high school. Agas tambay ka ito palangarad, ito ayan di kita kakaduam nga, kita'y street children, pangururain tayo, no, damayat kang nga, hampon mo, no, mabalim mo siguro nagtrabaho. For the meantime, padasan tayo tinimapan. Tapno mamaamom ti pudno nga asawa di amam, ken dikiti kakabsat mo, iti ama. At da hindi pa nagamak ko manon nemi kasanun no irumendak. Kasanun no kagurada di mama, kagurada laki di, gabota, no siya kumati anak, ti pudno nga anak, ti legal nga asawa, ket adda maamuak nga putot ti amak iti labas. Saan ko laki di nga kayat, nga kadanna. Kaya nga mga no, pabasulan da ni di mama, nga isot aking basol no apay nga natay ti ama, ni papa. Ti amada nga ni papa. Nagalaala ti panunot ko manon, nemi matiktikawak, maburburtiyanak, kasla makulkul ti panunot ko. Kabayatan manon naming agtartarayan ti lugan, iti nangiluganan da kanyak agturong iti dakkalabalay nga kukwa di papa. Inanak ti cellphone ko manon naming dial ko ti numero ni June. Ni June, nga kiniraduarak ti high school, ni June, a best friend ko, ni June, nga madlaw ko nga tapay panagayat na kanyo. Hello, June. Hello, Virgie. Ana, nalpasan ti tabon, pagyan mo ngoritan. Inalanak ni taga DSWD, mabandak ka no ita diti puddo nga pamilya diti papa. Nakayat mo? Padasi ka, barbareng no kayat dak nga awaten. Barbareng no maano sakida. Kasanon no malmaltratuan da ka. Kasanon no irurumenda ka. Kasanon no pagbalin da ka nga takabo. Bareng no saan na. Kagura da ka lakid di. Tanong sakkas pagarigan, ti putot, ti pudno nga putot, legal nga putot, ti amak, ket adda maamuak nga anak na't labas. Di ka lakit kayat nga bigbigen. Padasik lang. Okay, umawag ka lang ha. Just in case. Tanapi lang no, andat maitulong ko keng ka. Agyaman agdyan. Barabaring ano, okay yak, sadyay, kit may tuloy kong tumalatag basa. Dakkel abalay manong nemi, balay nga talaga, tikas kini papa, nga sigun kini mama, ket businessman. Ti amok pa hindi, manong nemi, ket saan lang nga sisyak, ti anak ti labas, tamangan at sa baling other woman ni papa, ket napututan na,
di ado kami agkakabsat itiruar. Manong nemi. Ngam ko namat ni mama, nga isulaeng. Isu kanulang ti other woman ni Papa. Nalukatan ti Kate, may isa nga bakit. Medyo inauna ngem daddy mama. Yes, ma'am. Taga DSWD kami. Madam. Kahit at ako makakayat mi nga ited kada kayo. Ited. When? Kinitanak manong nemi. Ti kasasarita da. Da kayo ti legal nga asawa di Diyos alwad nga Diyos dado Piñera. Yeah, siya ni Mrs. Piñera. Ti legal nga asawa di Diyos dado. Isu da ito ni Virgie Castañeda. Anya? Isu ti anak ti Minerva nga kinaluganan ni Mr. Castañeda kada di papatay na. Ti putot ti asawak iti labas. When Mrs. Madam. Apay ito dito. Ano kayo ito sa onda ito? Mabaling ka di Madam nga sumrik tayo. Sumrik kayo. Dududwa kami ta kiniinday nga babaonek. Awan na giniduwa nga anak ko. Nagtugaw kayo? Mamamainak nga mabutbuteng manon na nga nagtugaw. Madam, umuna-unay, ni Virgie kat legal nga putot day di Mr. Castañeda. Anak na labas, kay labas ka, ngayon putot na. May samat nga Castañeda. Awan ti, sabali nga papanan na, no saan nga dito. Ta dito nga rin ti balay, ti ama na. Saan nga mabalin? Iso pa yung manayon dito nga pasalsali. Lagi na kaya iti pundungan nako. Ngagyan dito iti kabsad da iti labas. Labsad da tirwar. Madam, no saan yun to amanausan wano anyaman ti kwa after a while, couple of week or 1 month. Nagatito ka 1 month. Duwa lang alawas. Okay. Duwa lang alawas. Mabalin na kami nga tawagan, di opisina, kanibagayo nga umay minalain ni Virgie. Nukas pagarigan ta di yung kayat. No tigas takat na kami ito nga manitag desisyon, no sa dinupapanan na. No kaya na tagsulo-sulo ta, sumrek ka, iti trabaho, okay lang. Ngayon no one can mabalin, Mrs. Susunod ang talang tinintag. Kapag ni Virgie kat may isang Castañeda, at damat karbagan na siguro, ito dito nga balay. Tara ito nga balay kat kuko de Mr. Castañeda. Amo ko mata. Mawatan kayo. Okay, bati yung nga ron. Virgie, ma'am. Amo man di numero, ha? Awagan lang just in case. Nga, ada problema. Sige, ma'am. Sige, gananos ka. Ulitek. Ada karbingam dito'y tamay sakamat Castañeda. Hindi makapanawen manon name hindi kita taga DSWD pinayapayan ni Madam. Ay, masag! Umasag, kantoy! Apa nga di kagtong palagata ako sa? Ha? Ano naga mo? Virgie Castañeda. Si Ahmed, tawagan ti Tita Deli. Tita? Mga tayo pagninday. Inday! Madam! My account! Ato ti katulong. Inday! Yung mamukeng ka ni Virgie, ti pada makatulong. Ha? Api nga nanganak kay pilang ti kaduak, ma'am. Madam kit kayak met. Di mo kaya, ang damang tulong king ka? Akin kahit kumata. Yung tinangin kung sa itay kita putot tiruar de ser. Wan putot tiruar de ser. Ser mo. Kaya gabot tayo kanya, ito kada kami dito eh. Tiga, akam na. Titakam na ito nga balay. Saan nga anak tiruar? Saan nga anak tiruar? Madam ata, adan ti unay, gada. Kaya ito ko sawen. Saan nga putot de Diyos dalo?
Diyos dado ka di mga madam kat Dionisio. Awan na dado pa yung nasao. No di kat katulong ang kaskin ka. Ha? Ibingayam ka di trabaho. Di mo kayat, nga malag-anang ka, dadua ka ng katulong. Sige madam, nisuko na yo. Alan, ayaw ba mo, tayo nga kwa. Tipagiddan na, dajay, yan, ti aso. Ano? Habi mo't madam, kadadamad bakante nga sila. Why so kayat ko? Ada supa ijay ayan ti apon di kiti aso sa gari. Ijay ti pagiddan na. Ijay ti ayan ti ruwadan na. Ayaw mo, tayo again. May kan, PG, uwan, ate Inday. Alam mo, alam ko di kayon! Tinulungak nga rod manong name ni Manang Inday kanigi trabaho. Uray ta narwamak matirikat manong. Makaano sa nga tamit. Basta ditoyak amangan maturog uray man no. Kaabay ko ti apon di kiti aso manong. Sakpayan ti parapakan di kiti aso. Isumandeta tineri kari manong name. Tabarabayan lumayayo na kanyak at pagbasaan nagtumpit lang iti kolekyo. Iti sumangbet manong name di kiti agkabsat da Kuya Jerry kini Ate Lilia. Nga anak ni Tia Daily, Tita Daily, nga putot, day di tatang, ay day di papang. Yung may dakan niya, hoy, sino ka? Ay, Jerry, Ken Lilia, isunat kabsat yu tirawar. Ano ti anak, day di kinatuwa, day di papa, iti pa nakadisgrasya da? Wen, Virgin tinagad na, apay ka takatoy, ha? Dito yung impandig talaga DSWD. Inawat man ni Mamangyo. Mama, abi nga inawat yun ito nga putot ni di papaitirwar. Ma, ay, saan kayo nagre-re? Oreta, babaunin ti rolda nito. Bawunin, kadwa ni Inday. Babaunin. Edgar no kasta. Sige, umay ka dito. Ay, apoy nga pungutan na Manang Lilia. Gasta ng arti kayat ko, pamayan keng ka, tababaw din ka nga road, inka dalusad silid ko. Silid mi kini Manong Jerry. Agabay sa Jerry, kwarto ni mama, kwarto ni Manong Jerry, ken kwarto. Sa saruro ka talo. Nga dalusad din ko. Neko. Apay nga arti turon na. Sut kayat ko. Allah. Lilia, apay kasta pa ng trataro iti kabsat mo. Saan ko kabsat? Madosa ka matinday, no ibagaw nga kabsat mo. Kabsat yung tiruar. May samat akastanyeda, isuna ado na amin. Manong name malmaltrat tuwendak dekiti dua nga kakabsat ko. Nga mali, nga babaunan tira, akam ko ditoy, okay lang kanya. Ngam tikas na nga panang maltrato na kanya. Pungutan dak, kadaladak, sipatin dak. Ora ang basol ko. Ngam ipapabasol dak, di manon name, basol ka nun ni mama. Di mama, ti pa naka-aksidente na kanil di papa. Gapo kanu kanil di mama, kat na-aksidente ti amada. Gapo kanu kanyak. Buwisit at kanu, nga anak iti labas. Buwisit at kanu nga tao manon name. Basol ko kadi, no nagbalinak man nga anak, ti other woman, akas kadi di mama. Basol ko kadi, no may sakabastard nga sa anak nga may kasar, di papa, di mama. Kanya ti basol ko. Tapos kasi ti pa nangirumenda kanya. Biyang ko sangsangit itirabihi kadim baglakid din taadda ni Inday, Ate Inday nga may mangliliwa ang makisasarita latta kanyak no kamano. Nanos ka, Virgie. Kastaman kami ti ugali di kita. Kamusta talaga nga madit ugali da? Ni Madam Deli, madit ugali na. At aramid na nga madi kamayatan nga si Bibag de Sir Dionisio. Sila ka mo. Kastamatan da Jerry kini Lilia. Awan di kita. Gastadora kada gastadora. Gastador kan gastadora.
Patsem na nga paspas ng tagpasa. Nagrador nga peso ni Jerry iti kolehyo. Ngayon pasang awa. Itaawang pagtrabahuan na. Mangnamnama dalat tayo iti negosyo. Mapaster ti negosyo. Dedi Mr. Castañeda. Binulan lataman nga umay katakwada at kwarta. Nga po ka iti negosyo. Agure ka. Masa ka mata Castañeda. Saan ka di? Manang inday. Katrumpeng na ang mata. Nga ada panakabagim ti tawid. Huwag. Baka nahanda kayat. Nangata tinauding testamento dedi Sir Dionisio Castañeda. Adda idi guntaway nga adda sang ilin sir, den sir, nga abogado. Wine. Baka no adda kasuratan na nabati na. Tsakla mo na, kitaw-tawagan sa ni Madam Deli Isuna di abogado. Saan ka nung sabi nga nakasagana di abogado nga, umay mangted iti last will testament. Kunada man na di. No sinut ti pa kay naganan, ti house and lot, dati takalabalay kiti nagdisuan na, kaya kiti nagnegosyo da, kaya kiti ando nga kwartada iti bangko. Adalakit pa nakabagim. Ay na Virgie, iso nga kakaasyang ka, tultulungan ka, baka no, adamat matawid mo. Ada nga ta? Ada nga tatawid, ti anak ti ruwat? Da, ta anak ka nga rod. Baka samat nga ipalubos, tipod nung asawa, dedi papa, kaya tipod no, abuno ang putot na iti legal nga asawa na. Tapay kiti tamang ko nagrikat na nagsasaw. Halagan anos ka anusam na taida. Wain, atenday, basta tulungan na ka. Isakit nakno ko ha. Anawam idan nung tagaranda. Managsid ka da ate Lilia, kani manong Cherry, kamang dangran, maltrato kaniyak manong name. Aglamlam ma, dagiti kudut da, sipat da, manong name. Hindi nga tarumping aramidek. Tawagak ni John, manong name, kit ibagbagak ti problema. Ngam kasla umat maramidan na. Tikat ibagbaga na, akit aglibasak ng talawan. Kaslakas ta ti kayat ko man. Tinawagak pa iti DSWD, manong naming ng kunada, nga anusak, pailaing kabuta duwang alawas kanut intid da. Awang pa imot nga rod duwang alawas manong. Aging ka manong naming at sa nga ili, nga nakakutse, nga kinasasarita ni Tita Deli. At ayuak kadyak mangmanging ti pagsasaritaan da, manong naming. Hindi tao masadag kanyak ni Manang Inday. Dahil dihay ti abogado, dedi Sir Dionisio. Di pagsasalitaan da kit da dihay. May panggapiti last will testament, dedi Sir Dionisio Castañeda. Baro-haring no adanagan mo sa dihay. Adda nga ta? Kawana, adalakid di ata. Siyempre, impilang nakaaputot na. Ano nga ta't panakabagim? Mano nga ta? Ti kukomit, nga kwarta iti bangko. Ano nga ta nga sangat, kadig iti negosyo, ititad na ka. Kung nga mamisyonan dito nga, matawid ko, inday, manang inday, nasken kat, makabagbasak to kuma, kansan na ko mga maltratuan na ito yung pamilya. Kaya daw-dawat mo dito Idaw-dawat mo. Hindi makapanawan ti abogado manong name simang petmet di kita agkapsat nga ate Lilia ken Kuya Jerry. At abubrahik manong name ti likod ganjak mapanawan. Iso nga ni ate Inday iti simbrek iti uneg. Tapno ti kastakit agdengig ka no anya pagsasaritaan dagiti aggiin. Kalpasan tidadani may isang oras, malmalpas kunti ubrak iti likod. Iti taumay niya ate Inday. Oy! Good news! Apay ate. Kuslusan na kamamating pudno sinangig ko.
nakalawlawag tinangig ko. Kastoy ti dialogue. Denga ba? Nagsao ni Madam Delicate ko na. Jerry, Lilia, dagas nga damag. Dito Old Testament, Last Will Testament, dito Amayo. Amayo ko nak. Gabot tayo amuyo. Kaya sawin, mama, papa. Mama, kunan. Istorya mo lang tamanang. Hindi, among edad dialogin. Kastoy. Tilinaon din nga Last Will Testament, dedi amam. Ket, amin nga napanawan na kinabaknang ket sikati agtawid. Ana? Sikati pudnong agtawid. Ana? Kasta itinailanad. Sigon kaniya Madam Deli. Apay, imposible. Imposible ko na, posible. Gapot na si kakanulaeng tipudno nga putot na di Diyos aluan nga Dionisio Castañeda. Sumit lang hayam. Mapaspa sila. The Jerry Canililla sa Anda Castañeda. Kasano? Sapo. Anda idin anak ni Madam Deli, idi ag-asawa da kini papang mo. Ano? Ti anak na, ket iso dalilya kini Jerry. Nga, sa bali ti amada, saan nga ti amam. Iso nga si katipudpud no nga putot, dedi, Mr. Castañeda. Kaya, si ka lang tagtawin. Kaya asawa na, hanayin kanya asawa na, gaputa. At damin to nga lalaki, pananglipot na kanidi Mr. Castañeda. O kitam, iso nga dito tiga po na no apay nga nangalamot sa bali nga babae dedi papang mo. Iso ni mamang mo nga si katiputot na. Kastat istorya. Hala, umadatuin. Hala, nangang taramidan na. Hay! Takay nga doa. Ano pagsasalitaan nyo, ha? Manong nemi ni Madam Deli Itimay. Nangig mo ka di? Namom ka di? Ha? Inday? Taan niya, madam. Matiamam mo ka. Ano nga pagsasalita niyo, ha? Sige. Umay ka dito, Neg. Manong nemi nagsisinublatan da ka kinudot. Nga, kinidel, pinungot, dagiti talo, dagiti agin. Saan nga mabalin, sika kidin, inaanoy ko, anong basol ko, pero mandakas to, yabayaw. Nga dadyak amo, iti day agundaway manong nemi, kat tumawtawag. Ni Inday, iti DSWD. Ibagbaga na, ti panakamalmaltrato, manong nemi, ti panakamalmaltrato. Ti DSWD, dimteng da nga kadakaduada nga pulis, manong nga ididede agundaway kat natakwatan ng polis nga adda pa kay naigan ni Madam Deli iti pa nakadisgrasya dagiti dua dedi papa ken dedi mama takayat na nga matay dagiti dua matawid da ti kinabaknang ngem di daam mo nga kasjemet ti naramid dedi papa iti Last Will Testament na. Dimteng digiti pulis, manong nemi kit tinilundan digiti talo. Dahil legal nga asawa, tilegal nga asawa dahil papa, kan digiti saan nga putot ni papa. Imbalod da ida. Ket siya, manong nemi. Siya tagtawid. Siya, ket kinasalita na ti doktor, ti abogado. Virgie. Yes, attorney. Menor de edad ka pa lang. Adalantag ngayon, tunod 18 taon mo. Mabalin ngayon na may transfer kang ka. Dagiti amin-amin nga sa nikwa. Dedi papang mo. Yung kabayatan, gawang pa iti 18 mo, masapul nga as apos gam nga makitransact karagiti amin nga transaksyon
siya ng tinegosyo. Sino ti kayat mo? Makakasla mapagtalkan. Attorney, mambalin ka din ni Inday? Mambalin? Inday? Ay, kayat mo usawan, Virgie? Kawayatan nga saan ka bilang mambalin nga magitransak ka na giti. Nas ka nakatransak mo, siya pala pusgam. Gamot ha, mabaling nga, gamot ha, saan ka nga minor de edad, manang Virgie? Di kami na attorney? Siya ti makapagpinirma, kanagiti, yaman dita ang transaksyon. Ay, kahit mo sa win, attorney, manibod katulong. Nagbalay na ka mayorduma, kanta ka jay. Kanta ka jay. Ay, Diyos ko, thank you, thank you, thank you. Thank you, King Kabirji. Siya ti bang pabag ng kanyak. Wen, taon ti sa bahay lang atulong kang runang nakatulong kanyak. Kabayan ti kastig mapaspasama kanyak ate. No sanga si ka. Si ka pa tinagayab ka nagit ti pulis. Nagayab ka nagit taga DSWD. Si ka. Iso nga si ka. Sikat di kaduwak nga, mga sagarap ka na gito yung kinamak na nga natawid ko, kani di papa. Nasyak na pudpud no, kakaiso, nga putot na di papa. Gani di agtawan ako ni 18 manon nemi kabayatan, nga agbasbasa akon. Na-transferan kanyak, tinagan, di kita scan nga may transfer kanyak, nga nabati nga sa nikwa, Daddy, Papa. Katuwen manong, kaduwak ni manang Inday. Tanya nga ron, ket ta isot timay sa kadagit ng tulong kanya. Ken kastamat ang kini June. Nga ni June, manon nemi, tinulungak, tapno, aggadan kami nga agbasa ken makapagraduar. Nga ni June, manon nemi, ti kakaisuna iti nga mangisaksakit kanya kag eskwela nga isot nagbalin na asawa. Nga padak, nga agtagi ko ita, titawid ko kadidi papa. Kaduami manong nemi, di kiti talungan nakmi, tanag-asawa kami. Kadnini, Inday, nagtutuloy ng iso, ti pa naka-assistant ko, kadigiti negosyo. Taore no saan nga nakapagbasa, yung nalaing ti diskarte na, kat iso iti pa naka-alalay ko, kadigiti business transaction, wano conference nga mapapanami, iti asawa. Na itong iti pagkasalita, manong, kaslasaan nga nakapapating ang pudno, nga timay sa nga anak ti labas, kat iso ti pudno, nga agtawid, wano nagtawid. Sabi ko mga damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarbingan ti biyag, kadagiti pata kadimngeg, no iroman mo ti padang mga tao, madusa kanto. Tanong kas pagkarigag ko mata nagbalin, idi nga na siya at ti pudno nga asawa day ti papa, ken di naputot, nga putot ti sabali nga lalaki. Siguro saan nakatamad nga napaidam, nga nang tulong kumamit kadakwada, nga manangarod. Kasi siya may ti aramid da. Hindi pala yung milukluk kwenda de di papa. Tuwing nga nadagyaman nga pagaya mo, Virgie. Thank you, Virgie. Tingga pa ng ipuray dati pakasalitaan. Seknan ni tiya anak tilabas. Thank you. Nagasat ka, anak tilabas.